See, I'll tell you very simple thing. In Saligaon, we have houses within 500 meters on the northern side. You go and check. How many houses? That also you go and check. So people are not getting disturbed by those houses, by that garbage plant. Only if you overload the plant, then people will get disturbed. चर्चिला एक म्हणणें की थिंगा चड जाणांनी लँड घेतला पॉलिटिशन ताका लागून इशू जाला. See, there are lot of issues as far as this plant is concerned. We are going as per the directions of the Honorable High Court. The commitment given to the Honorable High Court that we will complete the entire treatment of waste will start within 28 months. So I am telling you it will start in 2 years. Not also 2 year 8 months, it will start in 2 years. It does not build garbage treatment plant, or I do not build a garbage treatment plant. Garbage treatment plant is being built by the government for the people. Now church has got sentiments because it is close to the vicinity of Old Goa. But we have justified that it is 2.5 kilometers. It is like from here, exactly you go 2.5 kilometers away is the church. Is the Basilica of Bomb Jesus. So now if people are totally opposing and if High Court tells us to stop, we will stop. What is it? If High Court tells, as government we cannot stop because we are doing it for the people. We are not doing it for ourselves. आमकां करिना तो तुमी पॉलिटिक्स कितलेय करा सगळे थोडे जाण मिडिया पॉलिटिक्स करता भितर बिकॉज कोण कोण इनवॉल्व जाता म्हणून ऑपोजिशन जे बॉब मारता तांकां फोकस करून दाखयता हांव स्ट्रेट सांगता ऑपोजिशनाक दाखयता काल थिंगा 400 लोक आसले 400 पीपल अर्दे लोक फॉर आसले आयरिश रॉड्रिगीजान कितें हाडला तें पळय तो सारको हुशार मनीस तो पयलो मनीस ओपोज करपी पूण ताणें कितें हाडलां तें पळय आयच्या न्यूज पेपराचेर नवीन टायम्साचेर ताणें ओपन लेख बरयल्ला तेजे उपरांत कितलेशेच आनीक काशिनाथ शेट्टी हे NGO हू आर फायटींग फॉर गोवा कितें रॉंग जाल्यार तें पयलें दाखयता तेणीच लेख हाडलेलो आहा की हे जावपाक जाय म्हणून व्हडले प्लांट गोंयांत जावपाक जाय जर आयज असले प्लांट आमच्या गोंयांत जायना जाल्यार वी वील ओन्ली सी कचरो सगल्याक मागीर खंय व्हरोन घालया तो तूं रिमोटस्ट ऑफ गोवा वच रिमोटस्ट थिंगा तुका हिंगा 500 लोक आहले काल 400 लोक आहले थिंगा 4000 लोक आसतले नाका म्हणून तुमी पणजेचो कचरो इतले पयस कित्याक हाडटा काय म्हणटले ते वाय यू आर ट्रॅवलिंग 100 किलोमिटर्स टू ट्रीट द वेस्ट ऑफ तिसवाडी सो तिसवाडी आनी खंयच्याच लोकेशनान तो जावंक शकना हो जागो एक्वायर्ड केल्लो आहा जो तर कोर्ट आमकां फाल्यां म्हणत बंद कर आमी बंद करता बट अजून कितें लोकेशन लेट ऑल दोज पीपल हू आर एग्रीड who think that this plant should not come up should go to the Honorable High Court, should go to the Honorable National Green Tribunal and get order against the government setting up the plant. Our job is to set it up. तो अजून कितें लोकेशन आसा इफ नॉट आणि एकूय लोकेशन ना लोकेशन सगळ्यान बरें पासून काडीत आमी एकूय घर ना ते एकूय घर जो तर 2 किलोमिटरान ना थिंगा पासून ऑब्जेक्शन येता हे आमचे ट्रेंड जाल्ले आहा हे आमचे मायंडसेट जाल्ले आहा